ok nhớ cho nó nó cũng chỉ một chuyện đó ya tức là lọc kiaวิธีการวิเคราะห์ folate ya có ít chia Garcia ya xử lý thì better folate bây giờ uli cha better nên Garcia cho folate ya ok bây giờ sẽ cho xem được nó nè cho xem được nó do moving được nó ya moving cho xem được nó ya xem nền gạo tăng khả nền gạo cho nó họ cho nó ya cho nó ya custom indicator được nó ya custom moving được nó ya cho nó ya tăng khả tao mẹ chỉ được cả cho nó ít bùa nè tăng ít bùa đó nữa ok do hai tia auto sen nó nửa shit gì à shit gì là chút nữa à nửa shit gì là nó chỉ thử hai tia nửa shit gì à và chọn chú cho xía tôi số to cho liệt tôi học cá chỉ thì tiền gì nữa họ cho liệt rong ya chút nữa à cho liệt tôi số to cho xía tôi cá chỉ yang cái ok và thì sẽ là dùng cái xe cho họ nói rằng đó cho chính này ok ta lên nói chỉ biết là sáng kiến chuyên đời cho the sin này cho đa họ cho đa này cho số to cho căn này họ cho sin mà biết khi xử lý thì cũng mới lựa một trên đây cũng mà lấy khi biết sai được nữa xử lý thì cả cái thiên mà này trong này nó sẽ thìแต่ฉันเอาไปลองการจะเส้นหน่อยการจะตัวหน่อยที่ไปมัวจะละขี้นี่นะจอก่อนนี้ยันจะไปจุดหน่อยจอก่อนนี้ยันจะจุดเนอะxử lýหน่อยจุดเดนอที่จุดนอที่จุดนอยเป๊จุดนอยเทียสอนอจะรอจุดว่าเชียชับเลยนอยxử lýนอยจงเลี้ยจุดนอยจุดนอที่จุดนอจะจุดเชียชับเลยที่จุดนอที่จุดก้านะที่จุดเป็นนอยโอเคก็วันเดชับเลยไปอยู่กาเชียโฟเลนมันหนึ่งมูจารีจะสิ้นนั่นน่ะสิริเป็นเชียนะหนึ่งยอดจุดนอยจะหนึ่งเจเห็นคนหนึ่งจงสิ้นนะซะจะหนึ่งไปตะกันละจะจงสิ้นสุดตอนนั้นจะหนึ่งไปตะกันละจะหนึ่งจงเขาหน่อยtrong khó nó chỉ nên chỉ to cho tiền chỉ trong số sinh là chỉ thể tiền chẳng cái to nè nâng cái là trong đi chỗ nào chỉ nên ở cả điểm chỉ to nè chỉ nên chỉ một trong chỗ số nó chỉ nâng cái yang cái sao nào chỉ nên chỉ giờ tiền nên chỉ chỉ thấu số sinh là chỉ thể tiền nên chuyện yếu mua cả yếu cái to nó họ này chỉ tại sao nó mới chút tròn được nó thì ít chút tròn được nó nè chỉ ở chút nó chỉ thế là chơi cho sen gì còn được nó thì nó do hai tia tại sao nó nâng cây rồi cho nâng cây trong số sen nó anh cho cá chỉ thay to thì tại sao nó nâng mua cá nâng gì một số bên nó nâng gì một nó do tiền nâng chỉ nâng lọt thà lú số sen nó lọt cho nó chỉ thừa tiền nâng ổ cá nâng trưởng cây to lọt cho nó một trời nó nè ok ta li nó chỉ bé vừa là một sai trời tên là chút hay tiệt vì đi chọn được con dê thế nữ chút chung đi chọn được con dê ok đờ khó nó nè bé sai chủ yếu nữ muaจะแท่งเทียนหน่อยnữ shit gì xử lý rong nóแท่งนั่นน่ะnữ shit gìจะหนึ่งเดียวนั่นจะน่ะจุดหนึ่งเดียวสังเกตจีไปเทรดโฟเลไปจุดศึกษาจีประวัติโฟเลให้ตีนเคียริจาย
taจุดนอจะจุดหอกกันอะไรอย่างจุดนอจะจุดหัวนึเคลียต่อเตียนเจน่ะจุดนอกุยจะจุดเที่ยวจุดนอนี่จะจุดเคลียต่อเตียงเกย์ตาลีนอเป็นอะไรใช้จุดตรงนี้ลิจุดเดนออย่างนึกป้องกี้ติดแท่งเลี้ยๆส่วนนอจอนตัวเขาหน่อยแท่งที่อ้อนนแท่งของการอะไรอย่างนี้แท่งว่าหนึ่งมั่วคนนึงไม่เม่ของการนอตัวนนเด่นเดียวตัวตื่นเด่นเดียวนั่นอะไรอย่างแท่งเลี้ยแท่งจั่วหล่อกะเหลี่ยน่ะถ้าฉีนย้อนตรงไอเดียเถาช่วงนี้นอเจนหนึ่งมั่วการในวันเจน่ะสิลีเดียเป็นว่าใช่มันจะใช่rồi à chuyện đó là nào tê cái tu lý lia là một sản phẩm nó chỉ nó mới thang nó mới kho hình mê để nó tới nó tôi tiền tiền này giờ chỉ còn nó nhớ kho và khi tao tiền gì thế nào nên chúng ta giờ thằng tôi tôi thang nó nè còn nó shit gì nó nè shit gì nó chỉ thừa tiền nữa ở cái nguyên tiền tao đùa nữa thế này giống như chuyện nào vậy này shit gì đi nào vậy này shit gì đi nào chỉ nữa chỉ dùng cái thế nào chuyện đó nó quý giá vậy thanh lý lý nó là chỉ mới thanh nó ở tôi tự mình để chỉ nào để nó quý giá thế nên chia là thay phụ lệ yếu chủ saiประวัติให้tiềnหนึ่งเคลียร์ลิจาหนึ่งหมู่ลิจาในที่ลิอยู่สามารถจับตัวจุดหัวเตียนหนึ่งอยู่จะยงเกยโอเคเทฟเลนอลักๆคิเป้ชุนเจียตาเดียหนึ่งเจบอเลยหนึ่งเกยนะสุเลียจุดน้อยสุลีนน้อยหนึ่งมัวไปจุดเดนอยเจียนเดนเขียนมูยันทะลุเท่าแค่ขนาดเจนหนึ่งโอกาสหนึ่งยองเกนะจะทำนองยันทะลุเท่านะเจเต็มฟ้านั่นหนึ่งยองเกนะจะยองขนาดกุ้ยใหญ่ยันเจนหนึ่งมูเตะเท่าจะเส้นสวยเจนหนึ่งเจนะโอเคจะวิธีการวิเคราะห์ฟลินุ่นอนเจนหนึ่งมูลีนอซื้อเป็นมาลิชินชีดูจนดูได้วิดีโอว่าเดนิชเรายองกระเชียร์